au te fia fai lo atu le o mato fa tasi ai le tai au nei ia male tasi fo i o suisini o le tato vaenga nei o le business hub ia po o le fiong fo ia tapu soa sene le toa lau le lei o le principal business trainer i le o tūtau matau ia mai se fo i o le senior marketing officer ia Whanolua Kennery ia i lo tu tau ma vale fa tala vatu tapu soa ia ma Whanolua nei tai au soi fo manuia soi fo manuia ma lo lava tolonga taga ia po lau fikalenga fo i so alo le nei vaenga le tai au ia hato fa ma lo soi fo manuia nei fo i tai au fo so lua au le lei wala e ia me so lua sei nei tai au au le lei o mar kupel ko mai Mano cash pasal aku kalau wala aku bayar so yang kan ngamal. Kimi samane. Sao so ya. Ayo. Aku peguei no lo como que so ya. Que no me ale mas sem o feitio ai. Alo que vai a aquele lo que feitio, o aquele aí foi o fai o foi. E pe o aquele não foi. Me ngai de culpa não vai ngai o Whanolua. E foi le sautina vale de ulo lo tu. A foi le sauta mau fa sa o ulo lo tu. Ai foi lo como ai foi lo ko fa. Ia e wile ia o kalafia ngai fo ia wa la ko le ngafa makiu ke ia sa uma ia au te lo tapu soma Whanolua le avano nei wa le mona tal no fo il town nei fai lo le tunu le au ngol tanu Talanoaga ai le ia no la fatu le avano e te lo sa no fo e le foi mo no fo sina fie le tunu ia po fea ia nga ia le taimi le o le fono le mai so fo fa mo Malo fa taitele ala talainga soalo ia vai ane foile fa fonga mai al tata watunu Samoa tu lo yo tu la tu taulangi tu tele ia pa ia ole ale o ia ia fa ia lo leo fa tauva ma leo ma se o to fini nei e fa ma sui ole lau fono pole lau a fono por committee fa foi ale nei ofisa ia male mato tamai taipule ia onasa South Miss Party ia e fa leo atu langa foi o fuanga ua iai ia le polo kalame wa mai a fata atia ia i se langa awa ia ta pena penanga ile tang fire tu foi ele nei officer ia mai se ona suya awai po amato clients tang fa vai le nei officer ia awale nei ta ua malao ngā tele e whaalau i loa i fo ia la tau whaiwalo filima ma o loa ese o lo ngā osia lava i tono tātou atu nuu ia awale ma malu ese o tangata mai le nei tali ngā malo tele e fo ia la tau le o mai Samoa ia awale ngata fo le na ia au se avanoa fo i mo lo tātou lava ia atu nuu o Samoa ia ole a maua le avanoa ia tala a ao mai ia mai moaina ia whaiwalo filima ma tangu whainga i lātou ua mwhai ona whaapea ona maua le lātou taimi ia e whaiai se whaatawa inga i le tātou marketi lea mo le silafia ia ole vai a sofo ia whape nei wa ole a solua le nei ia whape nei la wa mata ta pena o fa moe ia e pe ole songa fua le solua sputasi le o ke topa ia ole aso ana mo i la tou ia ole a ta pena ina le tatou trade village le i lona no foanga i le lau mua o le kolisi o malu o fou ia manatua tatou ole malai po le loto a toa al kolisi o ina le a fatu ai fale kapoleni ia iai male lau ia e fatu langa ia la to o loa ese lea asonga fua le na malo na prokalame no winga mana ia fo le nei avanoa wa faftai atu ai le tatou ala leo nei ia a faile o maua me alva enga ia ta pena met market ia tatou Facebook ma tatou telefoni ia tatou sota inga face to face ta pena loa au o loa ia o le aso luas frutasi le set up ona mata tu lo prokalame ile aso lua o le aso lua la aso luas fululua o kitopa ia wa ele fa moe o le afa ele sauninga fa pitoa lava e fa afeiloa ele matou tai fono le fionga ia tuilo masina Ritzlef ia ona fai fo ile o se sauninga lotu fa pitoa e ono tatala loa ia le tulanga o le market ia e fa pe fo ona ia ile saunoanga mai lana fionga ile
tātou minista le fionga leota laki sio ia e whapea foi ona ia i lea vanua ia e whamanuia ai ia e lana a fionga i le High Commission New Zealand lea e o loo ia lewa tausanga o langolango ina pia le tātou ofisa e whamanatu aloa ia e foi i o wa atoa i nei le tolu sfulu tausanga talu ona ia i pia le sao New Zealand ia a wale atia e o pisini sila aiti ma Michael to Medium Enterprises i le tātou watu nuu ia ona e o le taimila le nae o mea ia na uta watua e pe o atu le afa se fulu po to kwata sutasi i o ma ea uma formalities la taimia amatai e amata mai le se fulu fulu tai ao o le aso lua se fulu lua o ke topa ia fai leo nai taumafutanga ma ia on so e fo ele ma fa fianga e o tatou au siva lauiloa mai le tātou e whakasa mai whale whā, e whapo e fo i ia tātou vai loa whale ata. Ia ona tuuloleo la wanoa i tangata nei na malanga atu le fono. E au wai ai tonu i ia e taami milo ma o e mai moa ina ia live demonstrations taipei o mamanu ino a tātou e lenga masani a tātou siapo, ia o naimea aisa moa la iti, ia e o foi e lenga o tātou ia lava, ia o mea la langa ese, e toi whaalia na ile mamalu leo le atunu, e i foi la na i whale ainga food stores, tātou a whale ainga Samoa ia e iai fo i ma stores po whatawa inga tātou wa onga taipi o tātou leunu muenga School of Fine Arts ia la tau fo i la tau pito la au e pei ona iai le nei vai tau e o fo i tu vai o tina ia la tau mea la langa ese ia la tau fale la langa pei o live demonstrations nga e whaasaua ia le aulina ina wa uma formalities ia o lo o taami milo pia tangata e whai la tau whaataunga manatua e whamanatu atu e ia isi marketia iai e pei e sa il tatou atu nuu le whai i accreditations po o la tau pass for ia e entai te tono marketi Samoa al tatou marketi e oso le mele fasaina o le mamalo Samoa atoa tatou mix fatasa mamalo ia ile la mua o malo fo le aso e mana ia fo ile na e se tangata ia i mena o mato tangata uma ele ingi accreditation of fire le mamalo le o tatou foi pisinisi o la ina ia sa loto e o foi tangata fatau o le aso lulu ia e amata fo ia ile valu le taiao open stores mafaalu pe ia kako live demonstrations ia pe ona ta ua ia nei fafifianga le auli pe o Sam sopoanga ia maisi vai nga fapena mafaalato ai foi ia se itapuni le valu e fapena foi na le fufuanga o le aso tofi vanga nala le spalaile e se la tatu pokalame la swaleili e a tala tu lava le valu ai umane el tatu pokalame watapuni se fulu ile po wow o le mafuanga ona o le afiafi le afole onu fulu lima kako fashion houses ele o po malai wa te le foi to mai manga va i matata o suisu inga ma e lenga pe ona tata va ai ia e tu matila ia lava sa mo le to fa tai mai sia tato atu motu ia tato tua o ia tato foi skaili ma fainga fa pea le la se mai mo foi ia tato malo ai mai se sa mo ato ele o afea tato fale ofu ia le la fight tato show mana foi mai Talanoaga ia yang sefa ia ma Asia Stanley ia biola wana le afa foi inga le po ia ma fa fia foi ina siva filifilia wa fa pena ona fa ia committee o le mana foi la ia o le vaenga foi le tele na to o fa ta wa mata mi milo ile mai le aso lua se ia o i le la o mai showcase mai ala to inga lava ia ma maua le ia i loa o le asa foi le o le e se le va inga mai le taia o ia tatou demonstrations ona ufuafua e whapitoa lava mo le tatou food stores i le vaenga o tatou umu demonstrations ele lei fo i nai mamalu fo i o nai malo o mai le nei fono i li lua la ko whaakingo ngi mea o ume whai maa malagorango me whapena wa e se whi la tau whainga e ho a isi a tatou atu motor Pasifika i pe e li lalo atu ai lato mea vaenga i a pea o i na tau
ia ai lava o le fua e a mai tatou povi o mamoe o paa tatou manfasina a me e tunu vidi ai le aso ina ia va ai foi le senga ia mama fai foi le tofo i vaenga na au auli ana foi le sfululua ia to vai nei au siva o le fua nga le ia wala vane i boring le tatou kalame ia ese foi vaenga ese ai ia wa ese tatou fale ia nei matulanga o lo iai ia fai valo filima foi business la iti anga ilunga e pe o tatou me tau lima le taket wa leo mai nei tangata ia ato ne fatau ai ni suvania le malu foi o atunu ese o malo tapulenga le awai mai au toi man tu foi mana ia le tu wa onga nei tai mana ia ai va ai foi nei fa na wa onga e ma fai ona o mai ai e va ai a me se tatou ia via tatou mta o tau tama ainga economics va ainga le ia 12 year 13 o sa ongi foi suenga te tele ia le tau te moli mawina i foi ia va ainga i tu fa business e o tatou fa mo le asto nai le aso luas fulu no o ke topa le amata mai foi le tu la valu ia o por kalame ma sani lava pe o kako live demonstration se pe on taua o atu le auli fai fo ngai fa fia ngai pe ona yai ia tato o fa fia filfilia ia se la ko foi a kaule valu ia fa atino pe tato vaenga ia mena o fa to taua tele tato tupulanga ma fa na la iti foi o mapu mai o e pe ona fa tele fa se accreditation te enter pe o isi market ia ta pisa nei ai watu mai i e moli mau ai ele ngata fa tau o loa ia va ai foi le tu ta wa onga o malolo mai o onga le nei vai tau ia ona tapu ni alo ia lo le katu market i le tu la va valu i le pola stona i po la va le o la stona ia o mai ai foi na ia le fa moi ia o le tatou trade village lea lo na ingoa na ua faa choka ma trade village ia e pe ia faapitoa o se nuu lea po se afio anga lea o fe faataua inga o tatou walanga oa ma o loa o longa o sila val tatou atunu e mo le silafia o le wai mai ai fo i ma le tatou motu tele ia i latou fo i wa latou i loa lava o se tupele leile la o e fata wa ia le foi la le fofua e malanga mai foi la to le asonga fua ia ma mata pena i loa ia tulanga i fale ia mal tulanga le pe ona ia tato fe fata wa inga ia pe o sinata fata italia na mol silafia taimile o lo fa solo afonotanga le foi ato ne si aso le nei vai aso o le atam faila vai pe ona fata italia foi molava noa au le atang fai lava ma ua ma le sunga ia whanalua. Ia e longa pui ali i lava le mamalu fo i o tato. A me se tatou ia ua lautongia mau fo ina mai e whaatino a latou maketi. Ia wa aia tatou pokalame lea e lea la pea i ona longo ina atu a tatou fuafuanga ia. Ia au anga mai le vai aso folu tatou tali ngā malo. Alo, whaftai te lea tapsoa le ua manino ia vaenga ia pe ona e wha manino. A le la fo atu e whaopopo mai whanalua i nisi vaenga tā ua le nei tai au wha wal whanalua? Ia, whatailau, whitalainga so alu. Ia, o le, wana o se wha manatu i le malu se o tatou atunu. O le tatou porkalame lea sa tamo whai ia le sunga ia tapsoa e whamatala i natu. O le a maua se o tonga po se ata fo ile lungo tatou social media accounts at tatou officer. So a whapea le e misi tatou live le ne tai au. Ta ua ia lalo su lungo tatou Facebook. Le la amaua o matuai ia se ata o le tatou porkalame. O le vai asa. E fia ni stores po ni pisinisi ese o amwhaintu vata sia mo le vai asa fo. Tau moa se foi no mera fata ta wa le tama ta watu e fa pe e sa motu mo savai ia awa o fufuanga le ai ela talata lava le lua se lau le tu la tangata ia o le taimi nei fo i o le asa fe so ta imaina ia tatou motu tua oi tai pe o le tatou uso i a ke lau matonga ia la tau fo i handicrafts ia la wa lata lava le lua se lau le taimi le nei ia le fa inga ese la vea i tatou wa onga ia pe o le Lumbuenga School of Fine Art mai tatou National University of Samoa ia la tau fo ia langa oa ia leo le afefata wa i tatou marketi lea no inga a fuala ia i tatou marketi le vai so fo
e maua mai lava so se o lo ai o le tau mawhtanga. Oh. Sa o le lei lava. Pe o le tūlanga lava na wai o ai tātou tau mawhai ai. Wale fo iu mai nei tangata whai whaato anga i o latou o longa o si I tātou tau mawha mga sasenga e se le live. E maa ngai fo le kako kalwha kaile ia pia le o ko ingi mukuka. Ia mai whakawa I o ko esi o supo esi. Tātou mea masani na. Awa e alanga live demonstration. Titilo I fo I la atu nu umal tūlanga lo whai. E ma maua lewa no e whaatawa I ma ngai ale mboe a. Ia maua whongar kali. O lo inga le o tūlanga fo le no maua se awa noa mo nai tangata I e malanga mai whafo I le fono. E alu ia fono awa e rewa pio le a fongo ia so uma me whainga o kwa I o o la se whainga I oe tu sa wa ta tala umala va no au fono ese so se tangata o fea ia va enga o ne yo pia le wa ia la to fontanga e fio mai mulma wina ia whainga ne yo o ia tato wati na e pisinisi la iti ma pisinisi feo lolo ia tala la to wa no ai mai sa pio no fa to le tele le fa mi tau lima ia wani suvania tala masana ia fo ele tala au mai Samoa le fo uma malama uma ia o nga pupu ia fa malama uma awale fu le ia o loa mo malo ai fo fa o loa mo tatanga ta Samoa pe o me si ai tu planga tala vo le nei vai taimi ia fa pena aka ko malo ia o se sa muskala ka ngwa pa avakele ia ia fa mai me la ikiki la fo umana longo puia li ilato ma fa le o tangata fono o tangata ofisa fa ini me va tu fai handle fo ngai o me tu peni e ma fai ona mana tua I pia o Samoa lea sa aua iai. Tam soma whano lua o te le sa o le tātou vaenga nei o le business sa pisinisi te tono o le tātou o tano. Ia o au te loa foi ia o a me sa pisinisi la iti. Au te loa foi o se hawa noa nei ili ei se leni mō la tau. Ia wa e le tau mate ia le tele o nei whale tali malo o rento kao whale aina. Business te tele foi leo le amanuia e la tau le amalanga mai. Au te loa se hawa no tāu nei e le o mawhai o na tuua pe left behind nei tātou business I la haiti nei sa o lele atolonga taua pola whetalanga fo iso o alo pe ia na umana whaali a latou o le a tulanga ese se latou se leni e maua wa o le a whaopopoina le population tangata whaatau tono le tātou atu nuu latou ia me se a tātou business I la haiti ia o lea foi sa ave lava ia le tu alalo I tātou whale tupe ese commercial banks e awa iai tonu I pe o le Bank of South Pacific e o le National Bank ANC ma tātou Samoa commercial banks e ia latou pu foreign currency convert le tupe pe whaenga umana mana ia tele o le sila me manga ia ni whangolua I le aso lea ia wareng sa ungo ka busoa e kaule mga o mia sa accreditation kia rua koe furi sa o leila o fionga tangata e me le encourage a kua tatou tangata especially kako au fiko ke fa moi ra wa ngai me fongo ai fia maka ia let's tala fai to o malu fo it's a suma tala to ia au e mole mawina ia tina ese tatou au fai business o le sila me mana ia I malu fo ia wa ia vaenga foi o manga hala I tala fata I o pia o lewa au mai ne le malo e poloka e poloka ia ona o le tūlanga whera ia flow le traffic mo tātou malo ia awala lo ke vai a kui sone ia au mai ne le sone A e tau e le sone F e le o la vea mai la malu fo o longa winga e sa o loko ala le feo ai malu fo sa o le ia malo fa vatai manino le vaenga nei au au te loa te maua le si tātou Talanoaga I le aso tofi aso tofi ma le aso whareile o le vai aso nei ia au te loa la whatu le avanoa nei whano lua ma tapusoa pe isi vaenga e te tau ana lua sa unoi na ia wha manino atiri e le ngato lau whai pisinisi na iti a me se wha o le tātou o tonu ma le whalo lama e pau ale tu langa mo tātou I o tā pena e o mai e whai marketi ia fua le lei nei vai taimi tele vave le alo le taimi vave fo iaso ina ia va ai le lei lau ka le na fetu na ile le iai e o fo I taimi o le a fela ua ia tu ai tato o loa le loto a ia malu puipuia le lei ia containers me uma eva tu ai o me ma faina mautu e tu maua malokai o I tato falka poleni
24/7 e alo al tatou securities. Okay, O le that's a good. leo ina tatou lotoa peita i o nei vai tau i Oh. o amala Yeah. i tūlanga ese. O mea nini i whainga me whainga mo e le sia la me le security wha mole ia ave le fale Yeah. to e usu mai le aso mai a wā tatou whātaua inga. Ai mō tatou a ia Samoa ia o te iloa ia i tangata walevanga after lana se eleni. Whapea pea ai kirisi whakau i ofuma mea i o loka maiki. E mo e whai seios. Au ke take tā la langa i pei o mea au le lei ma sisilo na le lei. O le ea na alo le au whai pisinisi la iti o te matea ia au whai pisinisi telefo ia le isi marketi. O le a whaataua i o ea langa le parking o au long ne whai sau se eleni e whaataua ai. I o ea lea malua fau arkali le varai e tito telo tangata le iai. Se pasenge foi o le fo. E lo peo a kakpanga me la skofi. Ma fai mai wa 8% le tiva. Fai tu na le. Alo, pa tai tele tam so ma fa no ro nei tai ao ma na fo lo sa vali mai wa. Ma wa fo ele tino fa mtalanga e fa tau i vai ngai a wa pe o le wa yele mana tu vo le to tele. Ia, o le fono ia nga au rai nga makakua ma lau fai pelaui, ma lau fai busiua. A le la me tawa tu, ia o le fai eile event, mō le lau tele le atunu. Ia, taro whenua i le stofi manu e tele lua fai wale nei aso. Whaftai lava tolanga taua whapena foi, anga leile ali i fōwhanga foi toe i am Samoa, ia whatasipele ali i ma outou pen whamei pātele. Alo pa tai tapu soa ma whanalua mai le Samoa business app. O le si vaenga tā ua mo le sinofia. Ia o le tātou whono le ia po le tātou marketi whabitoa nei o le Samoa business app. Ia o le a whaasan lau tu sa o lunga o le tautua ia le tātou 685 radio i le vai aso. Fou, si vaenga tā ua le nawa ia mai le amutanga se ia o le whaai. Unga.